Ekeji neya Generoza Kensozo w'emyaka 7 y'obukuru kandi amazira akire karingwa ry'omurema hamwe n'abaana be. Ogu tukaba twamurekera omu makuru giita gacencwire oku arikutuura omu mbeera mbi. Omukazi ogu atwire naruka emikyeka kwenda kwebiisaho hamwe n'okureeberera abaana be konka nagira ngu embeera egi temworobiire. Bwanyuma y'okworeka emboozi ya Generoza omu makuru giita gacencwire omu ishengyero w'Ibanda South John Paul Ninkusiima akatunga okukwatwa habw'ekeegi nikwe kusharamu kubombekyera enju emazireho miliyoni 15. Asobirwe n'amagezi gambwire navugana Yesu muzahora yambara nimpingura nashanga omukikoro gwashitani aha nayebuuza okwakubaho kwanshobera nikwe kuronda enshaho y'omuceeri nkagimureetera konka kumba nimuha omuceeri ngyezaho kwetegereza hakurara ndeeba amaizi enju etashakire akaju nako kari kakye nimukareeba embeera hati nyabuuza bw'omuceeri gunamuha we karaguteeke yaguriye we naza kurara nkahe so nikwo kugyenda nkashaba Ruhanga ntampwere ndeeba oku nakubasa kuyamba omuntu nk'ogu nawe aho kuba akahangwa Ruhanga nawe araregye. Tukazarwa turire katwakize emyaka nk'10 twabe tusimbure amaguru embe kugira ngu amaguru garaba tansi nk'omuntu okwo batansi okahama hati emisi y'amaguru y'enyuma igumananga kureka hati endangu igumane yehende eti hati nosa hagataho katukuresagama kugira ngo tukatoresagama y'abazire hati nayo igumane isitamburamo kiza kugenda amaguru ganga ukiza kubatango hame ogwa webare panado webare kundura Gasha kwa Timothy Mushabe.